pre. Datang restaurant ko. Gutom na yun ko pre ba? Tingnan natin yung restaurant ko pre. Tara restaurant pre, tanawa. Ah! Kanindot. Indot kayo, tanawa lang ato pre. 5 glass. No, ano ni dire pre? Pinaka baratong order pre. Mga 50 lang sa order. Good morning, sir. Welcome sa Mobile Kitchen. Yes, sir. Good, sir. Good, sir. Good, sir. Ay, menu dia dong. Tubig sa sir. Inom sa sir. Meron ba? Murag uga na kayo ka, sir ba? Sa man yung restaurant dire, mahal ni dire. Actually, sir, ini nga mo ang restaurant, sir. Mugni siya ang best restaurant in the whole Philippines. Sir, bili ang menu, sir. Ano yung menu, sir? Sa yung menu nga. Mura mag-ilo. Order na pre. Sige, pre. Order ang pinakamahal. Waiter. Grabe, matay. Puro mabutag dito. Yan ang tinawagan, sir. Pur pag-ana, sir. Bisag waiter lang ko, sir. Pero, respeto lang isig tribo, sir. Di ana ginang tinawagan na mo sa mga waiter room sa asa may mukaon. Sa restaurant sa Australia ginaana ng mga waiter portahan diyan. Sige, sir. Pasayluan lang ko, sir. Sige, sir. Masay order na to, sir. Tay ko sir. Kanang tinulang Jurassic, sir. Basta ganahan mo na, sir. Muna yung lang mo, sir. Kanang, May I see your napoy sisling crackouts rat, sir. may I see your menu. Isa ka kuan ganing tag 50 mil ganing nga kuan. Sisling ilaga. Lagi pandesal dia sa ning restaurant ni. Pikir ini restaurant. Ay 100,000 ring ako pre. Pre ka no. Mo na pinaka-barato lang. Sa man inyong minuan ni lami ni. Kay orderon tani tanan. Lami na, sir. Lami para sa imong huyab, sir. Repeat na ko order niyo, sir, ha? Tinulang Jurassic, sinigang na crack rots, o crisping butike, sir. Sir, drink, sir. Ganahan ko, sir. Natay available, sir, tuba float, beer. Natay beer, sir, pero beer brand siya. Naputay from specialty kay namo diri, sir. Kining kinumutang brief sa kusinero with ice, sir. Sige kana. Kanang gusto. Lami-lami na ba? Kanang kuan. Daghanag ice kay para lami ang brief. Sweet and sour na siya, sir. Di. Di ba kana isa? 15 to 20 minutes di among serving time day, sir. A few moments later. Tay pre, gutom kay perting dugaya naman na ilang serving diri. Lami kay ginaminam namo ko atong sinigang na Jurassic. Mao lagi. Sa namang orasa ram? Waiter, Ay, yes, sir. asa mang order na mo? Pila naman ka minuto? Oras naman di naman ni minuto. Wala pa bigit biya, sir. Wala pa bigit oras biya, sir. Kabalo biya ka na sinigang Jurassic, sir. Tinggahi abukog. Tinggahi alat anam kog, sir, ay. Dugay pa na service diri ay. Lagi. Eventually. Atay, mga kustumira. Grabe ka, abusado man. Sige, paluap. Di biya lang biya gini taon rin magluto. Grabe ka, abusado ng mga kustumira ni. Sina lang ka kung palutuon na ni. Kustumira ni. Oh, hello, oh. Sir, kamu na naluto na dito, sir. Isog ba ning mitira nga? Masig nakalimot ka nga, customer is always right. Mao na, sir, kay mo din na inyong kuwag base din customer is always right. Dili pa sa tanang panahon, sir, nga customer is right. Oh! Simo, kamu paghiwa na dito.